المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه عن البراء بن عازب lan saking Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu wa ardahu qala dawu sapa Sayyidina Barra bin Azib qada mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna hifdzal hawaiti ing sak temene jaga kebon hawait bin nahari ono ing dalem waktu siang iku ala ahliha wajib ing atase wong kang anduweni hawaid kebon wa anna hifdzal masyiyati lan sak temene ngrekso hewan rumangkang embi sape ben semisal lah bilaili ono ing dalem waktu bengi iku ala ahliha wajib ing atase wong kang anduweni al-masyiyah wa anna ala ahli al-masyiyati lan sak temene iku wajib ing atase wong kang anduweni hewan kang rumangkang apa sing wajib ma barang asabat kang rusak apa masyiyatuhum hewan rumangkangi ahlil masyiyah oleh ngerusak billaili ono ing dalem wengi wa anna ala ahlil masyiyati lan sak temen iku wajib ing atase wong kang anduweni rumangkang hewan rumangkang apa sing wajib ma barang asabat kang ngerusak apa sing rusak masyiyatuhum hewan rumangkangi ahlil masyiyah oleh ngerusak billaili ono ing dalem waktu bengi. Rawahu nyeritakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wal arba'atu lan wong papat illa Tirmidzi Imam Tirmidzi ing angin Tirmidzi wa sahahalan milang-milang sahih hadis sapa Ibn Hibban Imam Ibn Hibban wa fi isnadihi lan iku tetep ing dalam sanad hadis ikhtilafun utawi khilaf. Hadis sahih cuma sanad khilaf. Dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan satu keputusan saungkuna orang saandi kebun neka napa sabe napa kebun orang si amen-tamen bertanam cocok neng Tegal utawa ning ladang utawa ning sabe aneka wajib paejegeh kang kui orang saandi kebunan utawa sabe kelek ning bekto siang wajib hukum ejegeh untuk menghindari perusak se arobe hayawan nikah hayawan tentuan bade sese ngobu wa anna hifdzal masyiyati ban saungkuna ajege masyiyah hewan semacam bedus embi sapeh kang kui orang si andi billaili ala aliha wajib jaga kang kui orang si andi masyiyah hewan gele wajib pangker mon malam tugas seorang sandi sabe aja gening ting siang areh wajib pe orang sandi hewan pangker bekto malam napa hubungnya nikah wa anna ala ahlil masyiyati ma asabat masyiyatuhum billail maka ketika hewan gele ngerosak de ke tanaman-tanaman sebede sabe ngerosak ke bekto malam mun siang wajib ejege bisa andi sabe mun malam kan tak wajib ejege andai kata bede ngerosak hayawan orang ngerosak sapen orang embiin orang muru ala budak kebuna ala budak mengkang intar ke saben ada orang karena tak wajib aja gemon malam saya wajib kang kui orang sandi sampai atau embi pangker mata pangker ting malam sampai ngerosak dek kebuna orang maka wajib ngente sampai na ya orang ngomong sampai tahu apa
saumpamana jaga ting malam itu bisa di kebun siang teh jaga kan wajib jaga mun aben kan goreng sandi kebun malam tak wajib mun siang napa wajib mak bede embi noreng entar kemengkangnya sampian terus tak ada gemet tamanena keng ning ting siang maka mun ning ting siang neka napa nyamana mon malam neka wajib bukan kui sandi hayawan mon aben wajib mon malam wajib sandi mon sandi hayawan wajib pangker mon siang wajib sandi kebun ting siang teh jaga bisa di kebun entaren bimbi tak situng punya gemet dari mon kadaria berarti hokoma tak wajib orang sandi embi ngenteen de napa sabe sebet ada gelek napa karena ning ting siang setting siang nih tak wajib pangker hayawan ting siang wajib jaga sandi sabe ibalin boleh sandi sabe sandi ladang sandi tamenan wajib jaga neng ting siang malam berarti napa tak wajib sandi embi siang tak wajib pangker malam wajib pangker ting malam akan tak wajib jaga sandi sabe teh taleen embin padahal ting malam wajib pangker ngerosak ngenteen sandi embi bisa nuntut ting siang teh pangker embi karena tak wajib pangker mon siang ting siang wajib kang kui sandi sape sandi sabe gele jaga tak jaga kakan masih gemet tak wajib ngente keng ya tokar saya jelas keng mau tanya hukum kini ke hukum ampuna seandi hayawan wajib pangker ning malam seandi sabe wajib jaga ning ting siang jelas keterangan gue lagi tadi saumpama sampian kara kayak patade padi ne patade bioreng bisa di napa nyamana nika mon se bedai se ngobu mon bedai se ngobu binoreng tar kesaben sampian wajib jaga ting siang supaya jengake sampean aja jaga mon malam tak wajib jaga keng sandi embi wajib pangker malah tak gelejer bae embin jadi sandi buah-buahan ki jaga sekira acek sampai ngerosak dan dinoreng sandi tereh korong malah tak banyak ada banyak kara ka oreng sandi ajem jaga tak ku acok teman cok bungko noreng nika juga wajib oreng sandi hayawan mau tak sini kecek ngobu akhirnya wes ruwet akhirnya bilang cakan cek gula andi napa peraturan tibi termasuk gula panitia rengla keleson nyoceen ponduk nih ke keleson kubunya aja mah kamar kampung wis deh ya bayi aja mas apa bayi masuk ke ponduk jual tepak neka setuju ki bagian sebentar banget tok sebat wetok neka ponduk bilang hutak pas tepak aja mah kiai saya pegak binakana ajom jeleng molos zaman gasa paju duratos jual dek nongko jajar jual keranggi bireng ranggi jangan bayai nang di PT kusing ireng iko jang bah kula tak oneng kula tepak mios kula sareng kiai langsung kula rapat pon bagian neka siapa meka ajem anu tak tahu kok bah anu bah kok ja segena ajem celeng molos apa harap dia abadin kiai berarti ya Allah bingung akhirnya jual bodi ranggi can pedak dek ranggi sare ke ranggi bakte obeng paju berempa beli boleh satu sepeda oleh mak bete noreng dek ranggi bireng ranggi tanya jual kamu dek nongko jajar sare ke nongko jajar itu mau kia paju 2 seket can lain hari mon mega jengok nyongok can gula akhirnya din kiai beri plat nomor binakana esok kono ke beri plat nomor beri ngertenger beri liali beri geleng pokok nomor gelengnya din kiai din keluarga aja monan ada pegek kabilah akhirnya ada saat yo teman cok ke pondok udah rem aja lah tuh tak tahu aja yang kok lah
Kini kebon hukum pon saung guna mon andi hayawan sampean pangker mon malam wajib pe mon tingsi nggak tak wajib keng mon kera ngerosak dan dinoreng walaupun sampean tak wajib ngenteen sampean natokar deki bi oreng tak ada larangan sampean ngeromat masyiyah hewan ternak nika malah sunnah hukum ngobu hewan ternak nika karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pengembala kesedojo para nabi eyotos bi Gusti Allah dadi pengembala tokanguan karena masyiyah nika pacet barokah orang mun ngobu abe saki pon orang nakon nabila ngobu sape ngobu kasa ngobu nika banyak buah bu'na barokah masyiyah nah nika sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nyeritaaki tentang peristiwa yang terjadi persis nggak nika ketika Nabi Daud, Nabi Sulaiman memberikan hukuman deka orang-orang sandi hayawan nika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Ketika Nabi Daud ketamuyan orang dua, ahaduhuma sahibul harth wal ukhra sahibu ghanam. Sesitung saandi ladang, saandi tegel, saandi sabe, sesitung saandi hayawan embi nikah. Faqala sahibu zar ngoca orang saandi kebunan, ya Nabi Sulaiman, ya Nabi Daud sing ngokomen, ya Nabi Daud, inna hadza in fatalat ghanamuhu lailan. Ya Daud saung kuna orang nikah hayawan ngerosak tombu-tombuan kula ning ting malam mah. Padahal mon ting malam tak wajib aja ke kebunan, sandi hayawan wajib mangker. Mon aben wajib etokuin kebunan. Wajib etokuin kang orang sandi kebunan ning ting siang kang kui sandi hayawan tak wajib etokuin. Inna hadza in falatat ghanamuhu lailan. Wa waqa'at fi harthi fa afsadathu falam yaqa minhu syai'. Akhir hayawan na entar ke sabah kula ke tamanan kula fa afsadathu falam yabqa syai', sama sekali ludes ada mentamanan nikah. Apa gemet bi noreng nikah. Lapor ke Nabi Daud. Akhirnya ngeding sampeuten ngak nikah Nabi Daud fa'atahu Daud riqabal ghanam bil harth. Bi Nabi Daud ganteen sandi hayawan sandi tamanane ke ganteen. Berderasa kasih sayang Nabi Daud nisr. Sangkun tak wajib ganteen. Akhir orang dua nikah ketemuan bi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman apangke bi Nabi Sulaiman. Orang dua nikah. Fakharaja ala Sulaiman. Setelah keluar dari dalam Nabi Daud komen wis jatokar sandi sabeng kok sengentek nalah. Kor sebeli boleh sampean hayawan nikat pangker mon malam mon aben ocol mon malam pangker sandi sabe mon siang tokuin mon malam tak wajib itu mon malam tak wajib tokuin wajib kang kui orang sandi hayawan ni pangker. Kenge genten bin Nabi Daud. Akhir ketemuan bin Nabi Sulaiman. Fakharaja famarra ala Sulaiman. Keluar dari dalam Nabi Daud ke pangki bin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya faqala kaifa qada bainakuma? Darma Nabi Daud abri hukum apa dah beun tentang kasus beun ria? Beun sandi sabe, beun sandi hayawan. Sedangkan ria sing rosak ria bekto malam lailan. Sedangkan wajib orang sandi sabe jaga siang, sandi hayawan wajib pangker malam, mata pangker terus sampai entar ke sabe noreng. Tapi ki nganteen Nabi Sulaiman, Nabi Daud meki nganteen. Cerita aki cek seneka. Faqala Nabi Sulaiman adabu lawallaitu amrahuma laqadaitu bighairi hadza. Mun saumpama engko sing ngokomen hukum kakir yang kau tak ngokomen kata Daud cak Nabi Sulaiman. Malih beda pelajaran. Tau sakeun teen. Terus dalam itu ini rosak salan siapa bi kakek? Napanya mana orang napanya mana? Saungku nasi wajib nganteen
orang sandi embi nikah, orang sandi embi nikah keng bi Nabi Sulaiman bi Nabi Dawud nikah ki kene sere dawuh Nabi Sulaiman sewajib eto kuin ria monting siang kang kuy orang sandi sabe monting abena tak wajib kang kuy orang sandi hayawan monting malam mah tak wajib kang kuy orang sandi sabe wajib mangker kang kuy sandi hayawan. Nah, dadi sampeyan sandi buah-buahan pangker kombong cok sampai ame keme acok teman cok neng anu noreng niser oreng. Nah, ki mun ngebai peraturan kata gelek roda remah. Oh kon sak lebu dok tangbung kok pege sampai kula engak bekto nikah. Nah kanak niki mege sampai ke dalam menyai. Lo kepegelen. Sampai mega ke dalam mabuk nyai. Nyai norok mega lagi ya. Reng lah tak tahu ngaku aja mas apa, tak tahu cek maling aja menjir ya. Oh, akhirnya nyontoh longga gula rang norok boleh nila. Tak tahu saya mega boleh. Ceng nak ini kading rundingan mereng seneka. Tiga peraturan tibi jelas, tiga lah pegel. Seneka. Jadi sampean mau nandi buah-buahan, mau malam wajib napa? Pangker male tak ngerosak endi noreng sandi sabe jaga ning ting siang paham iki malam tak wajib jaga mun dari embi aman sandi tomat sandi cabai aman mun ting siang ting malam aman dari hayawan keng tak aman dari maling ya mun maling jelah hukum siang malam mun maling jira hukum siang malam kita enggak kada orang sandi hayawannya kita enggak kada supaya tak ngerosak boleh wak mbin siapa mbin kakek nah tadi mun pak mun sampai siang mun pacet ayo lah pangker sampai eka emak ini kan ini dalil bahwa napa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam motosaki anna hifdzul hawaid bin nahar wajib aja ke kebunan yang bekton apa siang wa anna hifdzal masyiyah wajib mangker kang kuy orang sandi hayawan bekto malam. Dadi saumpama hayawan sampean ngerosak bekto siang keng bi orang sandi tegel gila tak jaga ki berarti kesalahan bereneng orang sandi tegel. Mon ngerosak hayawan sampean ting malam karena tegel gila tak wajib jaga ting malam berarti mutlak sampean sandi hayawan wajib napa ngenteen doman wajib ngenteen. Nika pendapat Imam Syafi'i pendapat seranya mana zahab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Aneka sepakat bahwa karena lumranna annahu la yatmanu malikul bahaim majanatahu fin nahar. Hadis ini kan nutuaki bahwa saungkuna orang seandi bahimah hayawan atau bemasyiyah sesuatu apapun yang dirusak oleh bahimah fin nahar eting sianga neka tak wajib nganten la yatmanu karena tak wajib emang keremonting siang li'annahu ya'tadu irsaluha fin nahar karena kebiasaan hayawan ini kemun siang eyocol sehingga tak wajib wa yatmanu ma jannatahu bilail cuma apa saya perosak di hayawan bekto malam neka wajib ngenteen kang orang sandi hayawan li'annahu ya'tadu hifdzuha bilail karena lumrana orang sandi hayawan mun malam pangker korong kombong. Nah, wa ila hadza dhahabat deka pendapat ini ka al Imam Malik wa Syafi'i, Imam Syafi'i. Adapun beda si ada bu secara mutlak Imam Abu Hanifah secara mutlak tak wajib ngenteen secara mutlak Imam Abu Hanifah tak wajib ngenteen karena hayawan tak ada peraturan. Tak tahu aturan hayawan nika. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah la dhamana ala ahlil masyiyah mutlaqon secara mutlak. Orang sandi hayawan ngerosak siang otabai bekto malam secara mutlak tak wajib doman tak wajib ngente. Nah, pendapat Imam selain setengah ulama ba'dul ulama annahu la dhamana idza arsalaha ma'a hafidh wa amma idza arsalaha min duni hafidh fa innahu yadman jaga kengki
lepas dari penjagaannya. Lek beda talen lah, lek tonton, keng buru tibi dok mengkang orang, tak wajib ngente. Karena pun lek talen napa nyaman, tampar ke sana apa nyaman. Lah beda se keng kita pangker keng lek talen, sampai aja lek tonton bi tampar ke le. Keng ocol tibi, ma hafid bi orang sing ngeraksa, keng tetep ki ngakan, baik tak wajib ngente. Keng mun eyocol tanpa beda napa si aja ge biduni hafid idza arsalaha wa amma idza arsalaha min duni hafid fa innahu yatmanu. Keng mun eyocol kelak tanpa beden orang saja ge min duni hafid ada orang saja ge ada tampar ya teh tonton tak apa yocol beri ya fa innahu yatmanu wajib ngente berarti. Nah, wajib ngente. Namun demikian aneka tak semerta-merta napanya mana ekebai landasan hukum karena banyak pendapat enggak dinto para ulama termasuk Imam Malik. Imam Malik berpendapat juga tak pada bi lain. Amma idza kanat fi ardin mazru'atin la masraha fiha fa innahum yatmanuna lailan aw nahara. Menurut pendapat Imam Malik, mun pacet bedena bumi sek tamen jeriah tamen na orang pacet etamen beda orang sinamen bening tanan orang bita bining tanan orang keng tombu tibi etamen sabar masalah fa innahum yatmanun neka wajib ngenten lailan au naharon baik siang atau malam. Neka pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik wajib ngenten baik siang atau malam mon pacet ngerosak saben orang si etamen bita bitamenan si tombu tibi. Paham nggih? Napa enggak saya tombu tibi ya benya ya enggak rebe-rebe gak sampunan keng muning mun tamenan kela pacet etamen deli kacang padi ben sejenisnya jagung. Nah neka karena beda sinaman fa innahum yatmanuna lailan au nahara baik siang atau malam wajib ngenteen menembi tadi peraturan kan orang nggak kudu ngerti. Bedereng bine ju toju sama pemain pikir rembong kakan cetak kau punya bongkem bong karena bedereng bine kan punya bongkem bong ampo ada ente kemantanan bedembi tak tahu cok cetak yang ente cereng cetak orang yang ente sendimbi dia secara mutlak monan menurut pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Abu Hanifah enten Hanafiyah adapun mon napanya mana mon ki bedesi aja ge keng pancet ki buru tak wajib nganteen mun tak jaga sama sekali wajib ngante. Imam Syafi'i enten Imam Syafi'i persis bi hadits nikah menabi malam maka wajib nganteen kang orang sandi hayawan mun siang tak wajib nganteen mun tak jaga bi orang sandi sabe. Nah ki bener lah beri penakotan dulu bener ya mun apa nyaman dulu lah manuk ki ada sandi kasapun ki sedekan sambian ka sampunan sederhana sambian mun makin tak pate bede penakotan polan orang ngetibi setiti penakotan mobilon kan bodoreng orengan itu aja setiap ada penakotan orang tak le mulai disabe teu le ngak penakotan setiap. Nah paham iki insyaallah kurang lebih di sini kan keterangan nang nikah wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نخضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله في رضا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة بنا شافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغارب بها بر وبارها خصوص مؤلفات الكتاب عن إمام زين بن حجر أسقلاني ووصل مفرم صاحب الجنة عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوان Jadi Nabi Dawud nikah ngenteen seranya mana sandi embi berarti embi nikah catonen bi sandi sabe kengki genten bi Nabi Dawud napa nyamana sandi embi gela padahal tak wajib ana tak wajib ngenten embi masih sampat tak wajib apa polan malam wajib sandi embi gela pangger mate pangger sampat bi oreng sampai lokah sampai cacat masalah tak wajib ngenten apa ya polan gela lidaf'id darar tadi bi Nabi Dawud sandi embi gela ke gentene sar Nabi Sulaiman enjak sakingan kok tak gentene sandi embi soron sampai tak pangger ting malam cereng wajib ya pangger sini kangge lebih jelas boleh nah niki hadra basaudan laku yumaki maulid habsyi ning Karangsono sareng para habaib para kiai insyaallah saya subuh ngudur umaki berangkat mare maghrib dak Karangsono lapangan isya mulai ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah bismillahirrahmanirrahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا خير